Thusoh Lahkhom hin ngai ho zo se na bon chavin ka ngai lut na le ni khopa salam ka hin pikin ove. Date 12 November 2024 Jiribam firing update. Tuni ni Lhang kai lam pungthum la minute somvel la achun mongbung mai tei weng aram bai tingle unit 41 headquarter munabusa e sante zairon ahung bulu nawa nam vi honjong anale thu ovin pha cham khat set pi pungka ni sung tabang firing anachi han a hi hichi firing namuna kon thulut kimun asai na achun e sante mi thum kap thu in aumin khatwang hi alemin ni hi amuna akizam danin BP garia center force on aga kitol do ove ti changei ginchanum ta thulut chuna sei na hi athi amanga umjeun akinung hin su ovin khatweya dingin firing athip tai nam sipe ho pathinin umpi han langhung machal jing tawhan alangkhana nitin thusoh local news update akon hiti hin thu an umkin na hi Jiribam firing update. Tuni ni kho ni sim som la ni November 2024 Tuesday ni kho nidan thumla minute som vela pana nidan lila minute som ni vel sungchu ta chapa hole e sante alang to akikap to na firing na sata ana umina hi hichi firing hi ta chapa HVV mi som ho ki bol na pu na jin phubala ate ding to ogon Jiribam area ta chapa hon anane ovin mongbung meitei leikai chu attack ana bolovin apet ta in mel mate e sante mi li hi akap thu ovin mini apet ta in athidanin mini ho hi athi a hin he chin a hinai povin apet pet in bulletproof gari in ahung ki po do apaita vetin amuna firing commander pa akon thusoh ki muchun asai na hi hichi thusoh ki so chan hin aban imacha thu chen het be a hinai poitin thusoh ki muchun asai be na hi source nitin thusoh daily news 7 Battalion Kuki Army Gamnom Kiem Muna KNOKRA founder Pu Let Ke Hangsing Somlasagi Death Anniversary Program Anakimang Gamnom Kiem 12 November 2024 Tuesday KNOKRA in Tunin founder chief in command Let Pu Ke Hangsing in Kuki Nampi le organization adalha akal kum Somlasagi Hinna Death Anniversary Kinchu 7 Battalion Gamnom Kiem Muna Tunin KNOKRA chairman Pu David Hangsing le top officer so zauna le gamsunga CSO lam kai ho zauna in anamango vin ahi pu mang pu ho kip home secretary KNOKRA in thake sa pu ke hangsing in aidal hata jong leo ama to ban ho tongjom dinga tunya adam na lai lam kai changle nam se pe changin lungtup ku ki gam imu theina diwa pathin songa kita ananei ta namadya pan ila divin tipna ananei Pu Johnson Hangsing, General Secretary KNOKRA Injong, Founder CNC Pu Ke Hangsing, Gyaldo Nakin Gona Panhung Laho, Gamsung Lam Kai Hole, KNOKRA Cabinet Ho Chunga Kipa Thu Anasaye. Tuni Somlasagi Hinna Death Anniversary Kin Gonchu, Pu Boy Pu to Boy Information and Publicity KNOKRA in Anamakaizin. Pastor Kamangin pathin hinga tauna ananaye chule nam sipai ho akon talo lam kai pu za bolna condolence phat jong ana umin KNOKRA lam kai hole let pu ke hangsing than chunga pa avui opi na floral tribute jong ananayo ve source Huhui News so pite ho ko ma tip na nom koi chomi povin hiti a hi ji chun phungla chang ho le ham le pau neu newa Kihi na ho in kitum khan pote tunin jang imuchin set ta ve sopi marku kita chapa gal hangsan mi som la khat zenin hin kho anachan lo a hitai to hi nang thado nang eketi mar mizo zomi zo tia ki khan na ho inga adiu panla khoma zalen gam ding gal isat khom diu a hitai ipiti jong le apang khom ten gal azo a heti chu an hai mil po hete tunin ki tha gel do hete source KWC ta chapa ho thi dandi ta chu hiti ahi zaru krador police station ahin CRPF ole Manipur police chale UNLF khom ahi ve CRPF on ta chapa ho kap ding lungput anei lo dungzu yun aka pove tia he na hi CRPF to ki hona anayo ahi danjong aki hen ahi ahin la CRPF ole khom pi Manipur police la police dana UNLF le Manipur police on akigin lo ka ova agom kom akila ova abol sa azingo ahizon ahi Meitei conspiracy hi het chin angai tan ahi center for so ehon ikap danun thu asayovin center government koma ai su min si o hilovin CRPF photo ikmial ma na diu ngai to na ja ai ka mo hi CRPF kap dana
asu langzo ahi aki hetchen tan ahi chule athil tu muchu ai ho ilunghan ova CRPF o ikap diu CRPF o to kimial ma na lampi ai simpi igu no ahi aki hetchen selin ahi mei te ho thang kama olo na te dinga lungial inei diu deisa ahi copy and paste Times of Cookie Zo Akona Hilchit na niyaw khat. Zani ziri a CRPF o khut na anamolem chu mi som ahi. Het hil na zi a media le group phabapmin. Mi som la khat danin isay zingun. Mi som zo ahi tihi ina het thim divin deisa ahi. Chule wang phat pi in mi khat chu anaso uchan. Tu hin lo ina kizan zing lai chu ahi. Chule mi gup chu meite repi son ahor zing layo ahin. Hing na lai hiu ham ole thiu vahitam het chen ahinai poi. Het bekit ding khat chu meite repi so hi agam kai zahin muntinin aha ki tol he zengun hi tawna ta thwa ina pan jing diwin nammi te tem I hi ve last warning message lam kalanga thal le achanga business bol hon na het diu chu firing a ummana mei chang man tam ta le thal man tam ta in koiman hinzo kit ta hi untia last warning message na hung ki thotno we hi mei chang le mei thal man ho hi anitinin nakal sa ovin na zo sa ole khat hi na kiang hung ki kap te ding a hi copy tu thal le achanga business bol ho all the WhatsApp group member source unknown person Jiribam firing update Chom² chun hiti hin anaki sai kinin na hi Tuni date 12 November 2024 Jiribam firing nilha lang pungthuma pana pungli ki ka anaki kap to na wachun thadau ku ki ta chapa hole marku ki pasal phahon e sanho chunga phubala na ananei kin ovin ahi mei the e sanhon bangkar hung ki simuchu Jiribam langa ta chapa hon aga giam lu novin anabol cha pe ngalun apet pe nin e san mi ni meidil tiket anaka apion Chule adang mi zan ham khat jong na sata ki sukha danin aki saye ki kap to na chun na sata in pha sot pi anachi zamjing na lain e san ten case par gari bulletproof mangcha in su tho to tho anaki tho ovin abang karu jong apet pe nin anandal ha ovin ahi pathinin melma masanga hansan na le han na ai pi ova ta chapa ho zum solawa ai koi ji ovin pathin chu thangwa inum han Jiribam langa ta chapa ho le pasal pha ho din tawna ananei jingo hite Mail hay esan lunglay na le phat na kiti lungput nay lohotsun hiti hin anasay kita vinahi. Bimol akoy zamle Alfred kangam arthul chunga nasatain alunghlay kita povin hiti hin anasay kum kita vinahi. Vote na kay masanghan chun mipi day boldin na kitiem hanin nang ni vote na kay hanchu kukiten na pi hana kay na hilhanin. Aki hol moho numay chapang kukiten amat hohi ahinga aki mulaw le nang nin mo na nikipulan ding ahi atikit tave. Het thai khat chu amani hi tu masang MP election a chu Congress ticket na kon anakail han a hi khat hi inner MP a hin khat hi outer MP a hi Date 13 November 2024 tu jingka in Jiribam area mel het lohon pot pogari informal heite ne le cha hin po khat ana hal hatawin a hi social media Facebook a mail heite chun hichithil so hi ku ki kho phai tul ko ma so a hin ku ki ho na to a hi tin asayun hin la tu chanin thu chen het a hinai poi source nitin Thusoh WhatsApp group vo pi tia jong ki he sai vo tia jong ki he mail heiten ki son pi la kinet pi ta a korong an ba comment tia a ko pau chen a Facebook page a hiti hin alung kim lo na le alung lai lo na anaphong do ngalin a hi ku ki hon wang a bol fu walove meite hon ipi inei be ovem ama ho banga preparation nei la I hipovin e ho langa pangding la inayula ahipon ama ho banga mancha inayula ahipon ama ho banga sumlapai tampipi nei la ihipovin chule ama ho banga sumlapaya ai panpi diu nei la ihipovin tin a Facebook page achun lungkim lo ta le line ta dan khon ana post in a hi Manipur state government in galgu bol ke CP ho kem ana sa api uchu ki hal hata hilaimun hi kangpok pi district hop sunga kangchup pat jang kho a hi State government in CRPF o nading ahi tia asa uchu CRPF o hitalova KCP Meitei militant sozo sa aphanova date 6 November 2024 ni khuwa chu e ho langhon kin thei chana hichigal gu bol ho hi ano do diwa thupi ananeyo ahin hinla state government in na asa na anei lo in 11 November 2024 ni kho zanlam chun anaki hal hatan ahi Kangui hop sung mot bung area a gutsa khat kiman pistol takimat tha samsa ho khuna kipido hitabanga gutsa la cha bol ho hi numei chapang chalate ase in nga akidal ho dinga tiza num ta khat chu a hi
ama ho hi ani acha adonovin ahin zo to chat pha le mi jong athangam dap be o hi hiti hi ji chun ama ho tabang hi thlang sunga cso lam kai za chom ho a hi lo le nam lam kai hon agan na thei pe na i pho thip lo le boina sang ta ahin hlut theo a hi ama ho ne la cha don chawai kham chawai ja mi hoi mi pha mi ching ta khan in jong thina ato thei a hi hiti hi ji chun thlang sunga gu cha ho jong ki gel phau hetin tu ni khwa pa na inga adio a hi lo le anu apaten phatia ikhian tu mo anga ye chule gu cha la cha bol ho tu ban hi ti a hem le thal mang cha a acha la o akimat do kit le aman mo akipu ding thinaman na ato le koiman achung thu a sei thei lo ding ain sungmi in jang no mo isa lo ding o a hi chang pikot firing update zan hinila apat mahar regiment agama ho akon bot sa ya thal halodin him kham abolu na hi thal hama sa sa ama hon zo chana kap dia asayo talhonin alang to in anakinit che na hi hitalhon chun tu jingka chan chun ima anaboi pun hinla tu jingka punggit vel chun hichiki ho to na chu igalmi tevin anapal ke ovin sniper le thal dang mangchan e hin ka pan tawin a hi ki ho na apal ke phanun e holang hon jong ale thu ovin a hi le tu hin mahar regiment ten bomle thal tho in e holang gol hang ho na chu alhut zingun koima alungoi le alung chamkim tapon a hi tu hin jong ai holang gol hang ho adal le ovin aki sukha azam chule aki sel itabang bang din buna ham het thei a hinai poi thu chin halowa mei thei ho aki chat manole athuzo lo manova ai ho chunga ha hiam dan win ta win a hi chule tu to hi thlang ho sa hon athu aphat na dia aboi pi lai ta o hi hetsa tu a zri langa crpf on vv ho le samsa ho ai dal le ta ve sei theilowa ka hin kap kha uzong le district danga kanammi te nu naw chapang ho crpf masanga nanaki hin do di win hetsa hi chano a hoi tapoi welcome crpf tia ki phat sa ta ana welcome hon tua crpf o chan hi nang ho hil do a hi ki khol phawin crpf withdrawal bolnom lo district dang ho ki kholovo bailin ku ki mar emergency road close 13 November 2024 zanhi ti e hlaiman lo khang tha mun chom² panung hoding gelnan tu ni jong hlai kit ding a hi je in eca gallery ke salbung to peace grang ka hi hichi rally sung adia close a hitai mi pi hon in a he them divin ahung ki tawve by kso cc pur thulhut ki mun a sein a Jiribama ta chapa ku ki mar chapa mi som thi ho chu silchar medical college mona postmortem aki bol jowin hung ki pawa adingo a hitai ama ho hi aizo lama hung ki polut diu ti paimuk lampi a hin ho phei diu a hi chule ama ho hung ki po phei na ding lampi a hi lampa ma cheng zo sen pon wam ikita chi diwin het sa a hi ama ho long dap sa hi jpo in William na le condolence program alam kai diwin aki saye hichi William na kin le condolence program hi tuibong peace ground mona ki mangding a hi chule ama ho hi second martyr cemetery a William hi dingo chule hichini ma le candle light vigilance paingal ding a hi source itlf media cell galmite phaicham mi ho akon gin chanum ta thulhut ki mun a sein a Jiribam langa mi som ki hol mo hol a mi khat meijin aki hal in khat pa chu mei ki hal na in pam langa athisan aki mui hisi new si date 12 November 2024 ni thilsu a hi chule tu ni date 13 November 2024 ni khon adang mi git la a chapang khat nu chu athisa a bora a ki khuma vadunga kile alut hidanin asayun a hi confirm a hi zong ative adang sagi hi naw ki helowa na layo a hi thlanga hung ki same ngai jun kanam mi te meithal to lim kila bol loading in iki het sa jingovin tun jong iki het sa kinove thal to lim iki la je ovin jel lut janga tai case nei janga umin boina to janga tai ti jong isei saw a hitai vv hi han sam saw ho hele nalimu chu muntina thang thei a hin security personnel hon bailam ta na hol do thayo namat thayo a hi mihim chu ipi hi jong la chun nikhat le civil dress a mi pil ana wa le ni kho te ding a hin bai ta le lam ka tui ka na ki man thei chule na in muna jong jan ka na hung ki kai do thei a hi by jangmang ho ki freelance journalist village volunteer eastern zona kona hetsa amasan tingnompal district sunga mi pi tele vv zo se ka janaw le ka ngai lut naw chebe ka hin bolove tuni ni khuwa mi pi le vv zo se het dia ka hin ta lang no machu a hele tula thula la muntina a hoi tapon hi je chun mi pi ten khupi mi pi gamda go hu na dia
village volunteera icha inaw teo ina phalo talhanin tu hin imai lamawa Christmas ahong thung din talhanin mi pi ten lungmong la thamonga kumhei iman na thei diwin na cha teo VV ho zo sen kilol na ka semovin hi talhan chun mi pi zapi he din ka hin ta langove akhat na VV training chaya lam kai ho happy lawa gampa ma ahi lo le pot da hong kinung le talo ho chule in muna uma duty na asa talo ho hen tulha November 25 ka amuna area command ahi lo le CO koma report na ki bol chi diu ahi na ki tip naw dung zuya pan ladia na in lam chi na hin zu diwin na ki ko ove aki sei dung zuya azui lo le VV dan dung zuya khota achung thu ki sei ding ahi ani na tu apana ke dar zo se go langho on duty hi thani hiding upa ho thakhat hiding tin sei tha hetai achunga ki sei point te ni hi ke ho VV se helowa minu mi pa zo sen jong nei na happy over eima in sunga VV azaw zo se ina ta sat chi divin ka hin te ve VV Eastern Zone damson han ka ki pa e Department of Information and Publicity Village Volunteer Eastern Zone Meitei YouTuber sadananda waheng bam kiti khanin a YouTube channel a call record ki bol na khat video ina hin semin a hin upload in title ku ki ho to ko la ka ki ho na jiri langa chapang ki man ho imawang alonai pove tia a hin ji phamo a kisan no mo jang a kisan luhan janga umin tu geya e sante to iki ho theina layu hi kidang jong ka san abang le zo thu a hidam katin a o chula akilo mama in aphamol he zeng in a hi aki holim than khu ingai le jiri langa mel het lohon meitei mi som na mei chapang zauna amano apu na chi hlon a hi dan akimun a hi e san pan asain a pasal chi kina akido ki tha ki ma chu asipon numei chapang amano hi adi ipoi atin khatnun jang adi e ati pi e san ten ku ki te thakhat be ma pat kum som get gei dim lawa ei tha over Unamay ho, rape, torture and murder abol ho pi hi a het pha hlan lo ngap ham. Tu nai cha azong isu piu ziri langa zosang kim gamsa sanga kho zowa abol chu a het pha hlan lo ham. Ole ki het mo sa hlan a hi dem. A hi lo le ku ki te chu mi hi ma ai mu lo ham ti jong gyal khop set thei a hi. Phamo ka sa na ta kha chu group ma iki ho naw jong a do a sei pi khu a hi. Ku ki ta chanu zo si ko ma ngi na nom chu a hi le igal mi ho to ki ho ta loading na ki ho no mo jong le sa imu nungo a hi lo le gal ki chai nung le ki ho ovin tu hi apha na hi poi ti chu ka hin het sa na hi ve ka ki pa e ke ma ta chapa ku ki chapa vai gei ta le gin cha num ta thul hut ki mo na sei na a Jiribam langa CRPF on lungse na behela ta chapa mi som ei na kap li pi ho Silchar Medical College a postmortem boldinga anaki po ho chu Ministry of Home Affairs in postmortem ki bol thei pun te tin akha ki tawe ti thulhut na ki mun a hi het thei kha chu hitabang new sung so masanga hi ta chapa mi som ho chu postmortem ki bol chain in langa hung ki po dei tai hung ki ti a hi ele tua ipia ti le Ministry of Home Affairs in postmortem ki bol thei pun te ta akha e ti thu hung ki thang kin ham ti hi lungdanum ta a hi chule ipja a khaw ham ti jong he na hinai poi thu chen ananga khom kin o hite Ministry of Home Affairs Delia ko na le khathot khanina saina achun Manipur baina to kisaya CRPF le BSF company somni hung ki solut bedding a hi atin hital han chun tu ni nilha alanga chun infar airport na hong lung tai tin Thusoh akimun a hi ama ho hi hoi lai muna deploy hi diu ham tiwang tu chanin het chena hinai poi alang khana tu ni jing ka mel het lohon pias po tra khan ani hal ha na chung changwa rongmei naga student organization manipurin PR khat ana so in ama ho na seina wachun tamenglong le none district sunga ku ki te chunga boycott ana bolovin a hi tu ni khwadinga Thusoh Lahkhom inisim theo hi chan chuna ki chai ki tai muntina kanam mi te Thusoh ngai ho zo se na bon chawin mangpha